Dobrodošli u prvu epizodu Enderbenta. Download mape će vam biti u deskripciji. Moramo nešto smisliti. Treba će nam ova voda. Znači ovo je malo puzzle mapa i adventure mapa. Mješavina puzzle mape i adventure mape. Tu ćemo staviti vodu. Čem za nju? Bananu kao. Hajde to uzmemo. Ovo već gledaš upravo. Ne. A? Evo ga, otvorili smo vrata. Ali mislim da nemamo hrane. I imamo. Mi smo ovo počeli bez vas. Šta sama? Tamo je. Čekajte. Idemo ga ubiti izbliza. Dobro, nema veze. Ajmo njih ubit. Joj, gađa. Zaboravili smo reći, link za mapu možete isto naći u deskripciji. Ajmo ovo uništiti. Haha. Sad neću ulaziti u ovaj dungeon. A istaće. Stanovnici Petrovničkog područja uživali su stare običaje. U prilogu donosimo priču uzgajivača konja iz Slavonije. Oni su to podijelili na više faze. Znači imamo krenu jakosti. Možeš ovdje sad sastrijeljat. A nas oni ne mogu. Evo ga. Ako znate neke nove bolje načine kako riješiti lag, napišite. Da.
to čokolad? A? Večeras, ja. Nikad treba slušati. U sljedećem videu ćemo igrati Five Nights at Freddy's server. Da, IP ćemo isto napraviti u tom videu, Da. da, u deskripciji Pokazat tog ćem. videa. Ili ćemo ga pokazati. Stavio zvuk. Nećete se vi meni ovdje stvarat. Makni se. Stvorio se, neću umri. A, Laga. U svakom videu ćemo riješiti jedan dungeon. u drugom videu vjerojatno neće biti više laga. Da, Imamo malo star laptop. da. Mislim ima i kompjuter. Probat ćemo na njemu snimati još. Ali nemamo Minecraft na njemu kupljeni. Da, pa neće biti Minecrafta na tom kompjuteru. Možda će manje biti Minecrafta. Ako želite da igramo još neku igru, slobodno napišite u komentarima. Na kompjuteru ćemo vjerojatno igrati Tank Online. Da. Samo napišite ako znate neku igru. Da nije laga riješili bi ovo lako, ali nije ovo laka igrica. Mislim, laka je, ali da nema laga. Bila bi još lakša. Mhm. Ti si me ubio prošli put. Platio si za to. Joj. Možda ćemo igrati i Diversity 2. Odmah poslije ovog videa. I multiplayer možda s nekim drugim igračima. Inače, mi smo sad tek počeli snimati YouTube.
super. Na serveru Five Nights at Freddy's će biti možda malo laga, ali imali smo full diamond tamo i neko nas je ubio. Nažalost, On je isto bio full diamond. ali imao je jače stvari. Joj, nemamo strijela. Idemo ovdje tu pokupiti. Molim te, nemoj me ubit. Kako ćemo sad? Šta je ovo? Gdje tu je? Možda nećemo koristiti mikrofon za sljedeće videe da nam lag bude što manji. Da. Strijela. Dobili smo 2 strijele kad smo ubili ovog skeletona, to jest kostura. Joj, ne mogu se snaći. Prostite što ovako laga. Ništa ljudi, nastavit ćemo ovo u drugoj epizodi. Uživajte mi i doviđenja.